Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Balen Macabebe, makapailalam na king state of calamity. Alos laganas a barangay, apektado ning matas ayalbog. Miinda king Ciudad Angeles, metela kay bat mi bagsakan pader ning bale, katukining soil erosion, king karelang lugal, malapit king Abacan River. Mabalacat City College, binida ng Presidente BBM king Sona, sasalamin king kalidad ning edukasyon king syudad. Governor Delta, penimuna ning relief operation kareng kabalena apektado ning albog. Balen Masantol, Macabebe, Santo Tomas at Sasmuan, minunang pintalan dareng manungkulan. Pekamumunang ablas ning Balas Festival king Porac matagumpeng peg-celebran. Binida ing talento at gelingan dareng Poraqueño kapamilataning pakamalandang industriya. Maya pa oras kabalen. Kayang tabing mabilog ang pwersa ng One Media TV 44 Pampanga o yela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kilubling parumingo. Yako po ibenigin to at iti in News Force Pampanga. Makapailalam ne king state of calamity ng balen ni Macabebe, kabang 20 tanang mabarangay naman king Masantol, makababad king Danum. Ay ng istorya ng Jo Marie Tolentino. Makadeklara ing state of calamity king balen ni Macabebe asangkan ning bagyong Karina. Kaya rin na inaproban ning sangguni ang balen ni Macabebe ing resolution number 382 series of 2022-2025 inyang July 26. Tukluking 22 barangay, amigit 21,947 bale at 74,697 na individual ring may apektuhan ng walalang albog. Migit 120 pamilya naman ring kasalukuyang manyilong kaning Pisamban at eskwela ang magsilbing evacuation center king Macabebe. Samantala, migit 26 barangay king Masantol, Pampanga ing makalbog pamurin na mamabot metong wadwang talampakan ing katas. Itisang kaning habagat apesik na nga ning bagyong Karina. Agbangking Masantol Local Government Unit, tukluking 589 evacuees, ring atsuka ring evacuation centers, king Bebe Anak, Ampong, Balibago. Taglus pamuring i-monitoring ng local government Masantol, king pamanimuna ng Mayor Tonton Bustos, karing epektado ng mata sa albog. Yako po Jo Marie Tolentino para kay News First Pampanga. Balitang tuto, king Balen, susu. Mabot king 266 milyong pesos ing kasira na likwaning bagyong Karina, karas king agrikultura, king Pampanga. Ay ng istorya ng Iris Reyes. Tukluna, king migit 266 milyong walaga ning miyaliwang tanam at lasdan ing may apektuan ning tukituking pamanuran asangka ning bagyong Karina ang megresultang mata sa albog king Pampanga. Agpang king Provincial Agricultural Office o PAO, king tanam apale pamu, tuklo na king halos 121 na milyon ing mga dali. Impe kamituran ring balen ning Bacolor at Magalang amabot migit 230 na milyon ning high valueng tanam ring mga sira. 100 na milyon kareti ing ibat king tanamang mais king Bacolor. Tuklo naman king 44 milyon na wulaga ning pale ing mipuruhan king balen ning Arayat, katukine man ning apale tamigit 24.5 milyon ing apektado.
Samantala, migit king 144.5 million ing mituran karing plasdan king Mabiluga probinsya. Maragula parte kareti ing ibat king Minalin, Makabebe, Masantol, Ampong Sasmuan. Agpangking Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO, tuloy-tuloy mo ing pamanantabi karing syudad at munisipyo ng probinsya karing miyaliwa pang apektado ng kalamidad. Ako po Irish Reyes para King News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo. Malungkot na balita. May tela rin ang minda king Ciudad Angeles katukining milyaring landslide king Barangay Pampang pauli ning balaw sa Auran adala ning bagyong Karina. Ay ang istorya ng Patricia Mamang. Eda ikwang miligtas, reng miinda, king Purok 5, Barangay Pangpang, Ciudad Angeles, kaybat ng mibagsak ning pader ning karelang bale, kabang kasalungsungan ning masikanauran, ninyang abak ning Miyerkules, July 24. Agpangking Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, makatok ng larem biktima, king lele ning Abacan River. Meti bagyeng pader ning karelang bale, pauli ning soil erosion asang kaning alangpat ng pamanuran, adala ning bagyong Karina. May kaligtas naman at salukuyang ulwan ngeni, ing padre de pamilya, ame nga sugat king katawan. Kinilalala reng meteng miinda adila Sweet Dimple Pelayo, 24 anyos, at ing 5 banwang anak ay Diana Joy. Tambing na namang inutos ng city government king pamanimunan ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing forced evacuation kareng residenteng manoknangan malapit king Creek Ampong Ilog king syudad bang asigurado yung kaligtasan dareti. Many muna naman king retrieval operation kareng biktima reng personnel ning Bureau of Fire Protection Region 3, Angeles CDRRMO, kasaup reng kapulisan ning Angeles City Police Office. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Mabalacat City College, binida ng Presidente BBM, King Sona, sa salamin king kalidad ning edukasyon, king syudad. Governor Delta, penimuna ning relief operation kareng Kabalena apektado ning albog. Balen Masantol, Makabebe, Santo Tomas at Sasmuan, minunang pintalan dareng manungkulan. Peka mo munang ablas ning Balas Festival King Porak matagumpeng pek celebran. Binida ing talento at gelingan dareng Porakenyo kapamilataning pakamalandang industriya. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. King aspeto ning edukasyon, kinilala ning Presidente Bongbong Marcos, king kayang sona, ing gelingan ning Mabalacat City College. Ay ning istorya ng Patricia Mamangon.
Retireng amano ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king Mabalacat City College o MCC, partikular king aspeto ning edukasyon king kayang State of the Nation Address o SONA inyang Lunes, July 22. Maswelo yakanoy Mayor Crisostomo Garbo na kinilala ning presidente ning bansa ing matagumping ikuwa ning syudad karas king pamanibala king City College. King galalatinggap ning MCC bilang Technological o Digital Innovation of the Year king Times Higher Education, masalang patunay kanu iti king puspusa na pamanigobra ning city government bang makapamye dekalidad a edukasyon para kareng mabalakenyos. Pasalamat siya naman ni Mayor Garbo king presidente ning MCC ay Dr. Michelle Aguilar Ong at kareng kayabeng manibala at talaturuning eskwela king balawos a pamanigobra para king progreso ning teknolohiya at digitalization bang siguraduan na adidinan lang mata sa kalidad a edukasyon deng kayanakan king syudad. Inyang milaba sa Abril, sinambut siya ing Mabalacat City College o MCC bilang Technological o Digital Innovation of the Year king prestiyosong Times Higher Education Awards Asia 2024 kalaban reng 7 universidad at kolehiyo king Asia kayagnaning genapan na awarding ceremony king Kuala Lumpur, Malaysia. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kapamilatan ng State of the City Address, dinitali at pegmaragul ng Mayor Chris Garbo ren programang pepatupad king Siyudad Mabalacat. Ay ni istorya ng Patricia Mamangon. Maragol na lang Mayor Crisostomo Garbo reng matagumpeng programa apeto pa ting Siyudad Mabalacat lalam ning kayang liderato kapamilatan ng State of the City Address o SOCA 2024 aganapan ketiking matuwang munisipyo o king Tabnuan Mabalacat Cultural Center nganing Biyernes, July 26. Pitunggal-tunggal na lang Mayor Garbo reng proyektong pakinabang nanda reng marakala Mabalakenyos ang makaparikil kareng miyayaliwang aspeto kalupa ning edukasyon, healthcare services, peace and order, livelihood, social services, arts and culture, infrastruktura, turismo at para kareng mga tuwa o senior citizens, solo parents ang pong kayanakan. Keti binidadala ning alkalde reng galal, akikilala king gelingan ning syudad Mabalacat. Kapamilatan da reng rekognasyon na mamiyeda ngalan king syudad, king mabilog a bansa. At dahil sa ating dedikasyon sa mga programang pangkalusugan, ang Mabalacat ay nagantimpalaan ng mga parangal mula sa Central Luzon Excellence Award for Health. Kabilang narito ang Excellent Award in Public Health Program Implementation for LGUs. Ginaransya na mo namang Garbo na balawos ing pamagbisita kareng bedridden na masakit ang pong mga tuwa. Nariyan din po ang cash assistance to bedridden individuals kung saan personal kong napuntahan ang nasa 660 na mga kababayan natin na may malubhang karamdaman. Kapilan pa mo king State of the Nation Address ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. binida ni ing tagumpe ning Mabalacat City College asinambut king prestiyosong Times Higher Education Awards 2024 nung nukarin simbot na lang ning MCC reng 7 universidad at kolehiyo king Asia karas king technological at digital innovation. Kaya naman, naspasama ang MCC sa international ranks, particular sa World University Rankings for Innovation or WURI 2023 rankings dahil sa ating outstanding achievements sa crisis management. Ginaransya na namang Mayor Garbo na maging sumbagal ing pisasabyan king politika bang isundo reng makabaldugang proyekto para kareng kabalen. My beloved Mabalaqueños, politics may have delayed some of our city's goals. But despite attempts to discredit us and tarnish our good intentions, we have still achieved significantly. Your Mabalacat City Government cares, and Mabalacat City Government never stops.
Kompleto na lamang tinagon king Soka, reng manungkulan, kabilang reng miyembro ng Sangguniang Panlungsod, reng barangay kapitan, ampong department heads. Samantala, bang apakiramdaman naman ng mabilog as Soka ng Mayor Garbo, makapaskilya yung mabilog as speech na niti king Facebook page ng Mabalacat City News. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Maragula kapasnawan para kareng kabalen na magkasakit panamdam inggewang hearing mission ng Kapitolyo ay ning balita ng Josa Guillermo. Metong a hearing mission, ingpeni muna ng provincial government ng Pampanga, king pamanimuna ng Governor Dennis Delta Pineda, keti king balening magalang. Tukluking migit dinalang kabalen ang magkasakit damdam, iba't king primera distrito ng Pampanga, ing may kinabang king programa. Mi pailalam na reti, king otoscopy at aftercare iba't king Provincial Health Office kasan metong ing Starkey Hearing Foundation. Rem benepisyaro king balen magalang, libre lang may kapagpakonsulta king balugbog. Maging rem digital hearing aids da reti, linawe da at eli lang baterya, bang taglus-taglus lang agamit aldo-aldo. Kayadwangan niya naman king programa ing munisipyo, king pamanimuna ng Mayor Malu Paras Lacson at reng representante ning Starkey. Ako po Josa Guillermo para kay News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susuyo. Kukulay siya ang Philippine Statistics Authority o PSA kareng kabalen bang magparehistro kay National ID. Ay ng istorya ng Ross Lingat. Mukeng pisasab ng birth certificate, Senomar o Certificate of No Marriage at aliwapang sertipiko mayayari ing serbisyong daraon ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ing importansya ng National ID para kareng Pilipino bilang pambansang pangakilanlan ing meging sentro king meging pamitalamitam ning ahensya king pekatawling episode ning kapihan sa Bagong Pilipinas ning Philippine Information Agency o PIA Region 3 nganing Martes, July 23. Layo ning PSA ing marehistro lang nga na areng balang Pilipino keng Philippine Identification System o PhilSys o mas kilalang National ID. King kasalunsungan natin ng 10,155,144 registered individuals keng Region 3 para keng PhilSys. Kabang 83,020 kareti, mikitad lang metong hanggang 4 abanwa. Pepabalo na mo namang PSA Region 3 Director Arlene Divino na reng pengari reng parehistro para kareng anak mikidad 4 abanwa pababa. Atin lang mayayaliwang satellites ng PSA keng mabilog a rehiyon nung nuka rin lang malyaring magparehistro para keng National ID. Bista matatin pamuri ka nung establishmento ing alitatanggap keng National ID bilang valid ID, dinekdek ng Regional Director Divino na malyaring i-report itiking ahensya. For those ang tawag dito, entity that do not accept the National ID, we took it seriously. Yes. Okay? We do corresponding action. Balaos mo naman ang serbisyo na ning ahensya karing miyayaliwang masulo dalugal, bang pagkiabutan la ring miyayaliwang sektor kalupad da ring aita. For those remote area, ang nanghihingi talaga tayo ng assistance sa mga barangay-barangay. Kaya nga as much as possible, ang i-hire natin sana is coming from the barangay. And for those remote area na sa may kabundukan, kagaya ng mga IP community natin, we coordinate with our NCIP. Morin pepabalo na ning ahensya na karing alapang physical a kopya ning National ID, malyari lang makanikwang online copy ang malyaring agamit hanggang 60 aldo. Ako po'y Rasling at para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balan, susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pa magbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Bawal na ang mamisaling vape online. Yan ang utos ng DTI kapamilataning administrative order. Ay ang istorya ng Patricia Mamangon. Pirmado na niyang Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual ing administrative order apan samantalang isuspindi ing pamamisali kareng vape products kareng hanggang e-commerce platforms. King press briefing, sinabi ng Secretary Pascual na tambing yang maging epektibo yung utos at ilakoya mo iti nung akumbinsi dalareng merchants at reng mismong e-commerce platforms ing DTI na ela magtindang vape products kareng menor de edad. Layo ning ahensya ing labanan ning pamamisaling vape products kareng menor de edad at siguraduan na safe lareng produkto. May kipagpulong niya kanuing pamuntok ng DTI kareng vape manufacturers, importers, ampong retailers. At kanong mapilang online platforms ing may voluntaryo na isuspindi ing pamamisaling vape pero ing pigaga na kaning ahensya laganas dareng magtindang vape, may voluntaryo keti. Inya naman, may desisyon ng DTI na saklawan na langan reng hanggang mamisali online bang maging patas kareng gana-gana. Lalam ning batas ing verification ng edad, dapat yang daptan king point of sale at point of delivery. O neng king online selling, magawa ing verification ng edad ning sasali. At namang karampatang parusa ing salangsang king administrative order. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tuklo king siya mapulong individual ibat king Ciudad Angeles ing makabakwit ngeni king main evacuation center king Barangay Mining. Ay ng istorya ng Josa Guillermo. Pauli ing balaw sa auran asang kaning bagyong Karina, tukluking adwang pulot atlong pamilya akabibilangan daryang alos dinalang individual, ing binakwit ning lokal na kapanibala ni Ciudad Angeles, kapamilatan ning Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office at City Social Welfare and Development Office, Keti King Main Evacuation Center, King Barangay Mining. Reng pamilya, meni batalak ang Barangay Anunas, Pangpang, Ampong Malabanyas. Mismong Mayor Carmelo Pogilasatin Jr., ing personal ameg monitor king kabilyan dareng evacuis Keti. Keti, sinigurado na daraon kareng pamilya ing mani munang pamangailangan dareti kalupa ning pamangan ng pong hygiene kit. Atin mo naman libreng check-up kareti, apeni muna ning City Health Office. Balaw siyang manyaws ing city government, kareng residente amanok nangan king malapit ilog o creek na mag-evacuate na. Bangay iwasan ng peligro, adala ning balaw sa uran. Ako po Josa Guillermo para kay News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Peni muna ng Governor Dennis Delta Pineda ing pamamye relief goods kareng residenteng mituran ning Matasalbog. Ay ning balita ng Roslinga. Istamat milwalne king Philippine Area of Responsibility ing Bagyong Karina. Bakas pamurin kareng miyayaliwang lugal ning Pampanga ing likwan ng Albog, lakwas na kareng balening sa Sasmuan, Makabebe at Masantol. Inya naman king saupat inisyatiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian, tukluking 15,345 a pamilya kareng may sabing balen, ding tinanggap relief goods aking kasalunsungan, mamarap king masakit akabilyan uli ning kalamidad. Meging tetenening programa i Governor Dennis Pineda a personal menabot karing amanuang relief goods bang may pamiya karing balang pamilyang may apektuan king sakuna. Pepasyag namo naman ning alkalde ning Balen Masantol ing kapasalamatan
uling may abutanan lang sa upring manuknangan king balen, king pamanimuna ng Governor Pineda. Unang-una, nagpapasalamat po tayo siyempre sa ating gobernador, Governor Dennis Delta Pineda, dahil siya po ang naging tulay para po may mabago ang programa ng ating mahal na Pangulo at Secretary Gatchalian from DSWD. Kaya napakalaking bagay po ito para ituloy po at itawid namin yung aming mga kababayan sa susunod na linggo dahil one po itong anticipated na pagtaas po ng tubig sa aming bayan. Kabang king balening Santo Tomas, minaos na yung pulong ing gobernador, bang pisabyan ing maging takbang karing mi epektuan king bagyo. Abe ng Governor Delta King Distribution ing pamuntok ning Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay Angelina Blanco. Ako po'y raslingat para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bang mas pagadyan rin sa kunaking bansa lalo na ing La Nina, flood control projects rin susulong ng PBBM. Ay ng istorya ng Iris Reyes. Pamagsadya ka rin sa kunakalupan ng La Nina, ning metong karing dinina ng Sentrong President Bongbong Marcos Jr. king kayang State of the Nation Address o SONA 2024 inyang July 22. Agpang kang Presidente Marcos, mahigit 5,500 of flood control projects ing nitalakad na at mas marakal po ang panigobra na ipagawan ning kayang administrasyon. Metong karingaman ng flood control projects apin ing Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures king Pampanga Bay o Dayat Malat ning Pampanga. Iti magsilbi ang proteksyon karing tao laban king albog king kapamilataan ning konstruksyon ning dam o panya pong danumbang alilumapo king metong nga lugar, amalyaring makapaminsala karing makatuknong. Metong muna man karing tepasyag ng Marcos in Flood Risk Improvement and Management Project king Cagayan de Oro River. Misusulong lareng proyekto nga rin king kapamilatan ng infrastructure flagship projects king lalam ng programang Build Better More ning Administrasyong Marcos. Ako po Iris Reyes para king News Force, Pampanga. Balitang tutu. King Balen, susunod. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. King Ciudad Angeles, libreng neuter at spay ing yampang ng city government para kareng seseng aso. Ay ning balita ng Hana Baluyo. Libreng neuter at spay para kareng sese asu ing yampang ning lokal lakapan ni balan ning Angeles City, ketiking Angeles City Dog Pound and Animal Shelter inyang Martis, July 23. Penimunan nening City Veterinary Office ing libreng pakapun kareng sese asu, bang makasawop na controlling populasyon dareti at apang ilagan na ring may yaliwang sakit adurog pa kareng asu. Layon na ning programang iti ing aso panreng Angelenyos ang maging responsabling fur parents. Para kareng interesadong pakapun lareng seseng asu, malyaring muntaking Angeles City Dog Pound king City Hall Compound para king libreng serbisyo. Ako po Ihana Baluyot para king News Force Pampanga.
Balitang tutu, King Balen, Susu. Matagumpay ang pagselebran ng pekamumunang Ablas ning Balas Festival king Balen ning Porac. Ekatang silipan ing meging kaganapan ing istorya ng Patricia Mamangon. Ing balas o ing pamagkwari ing metong kareng manimunang industriya king Balen ning Porac apa kinabang na ning lokal na gobyerno at ning provincial government. Maragula kapag subukan man ing era pandareng Kapampangan king pamamakbong ning bulkang Pinatubo inyang 1991. Pero kareng nila ba sa panahon, megsilbing antimo ginto ing pepalwal na niting graba ampong balas. Inya naman, bilang pakamalketi, peg masusyane ning Balen Porac ing pekamumunang Ablas ning Balas Festival ang mga baldugang reward iba't king kalikasan. Welcome to our first ever Ablas ning Balas Festival 2024. Peni muna ning Mayor Jaime Jing Capil ing pamukulata aktibidad niyang Biyernes, July 19, kaya bing asawang Ileni Capil amig silbi namang co-chairperson ning festival. 5 days tamo pong miyabe-abe para i-celebrate na po ining Ablas ning Balas kaya katamo festival na datangingal do nung makadaan tala pong kikilala di Panagbenga Festival na ning Baguio. Mascara Festival ning miyayalwan lugar at banganta panede pong panenayan ining Ablas ning Balas Festival ning Bayong Porac. Binida keti ing talento dareng miyembro ning Bayong Porac Performing Arts Guild Street Dance and Cultural Performance. Peg maragul king Ablas ning Balas Festival, reng niyayaluang exhibit kalupadareng RC Rock Crockers, pesantingan at pinormang trucks, produktong gawa king Balas, food and market fair, live bands, fireworks display, hot air balloon night glow, ampong 4x4 off-road competition. I would like to invite all Poraqueños para sa inyo po ito. This is the first ever Ablas ning Balas Festival dito sa Municipality of Porac. Tinagod mo naman king selebrasyon din na Vice Mayor Francis Tamayo, miyembro ding Sangguniang Bayan at i-Department of Tourism Central Luzon Regional Director Richard Daynos. Ingatlong aldong festival manibat June 19 hanggang 21, penibalanen ning Porac Tourism Office, apanin mo na ng Gem Marimla at Bayong Porac Creative Team, apamuntukan ng Robert Canlas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balita ang tutuking Balen, susuyo. Metong akanta ako kulay kareng hanggang Pilipino, amisan metong bamprotektahan ng West Philippine Sea, ing pesinayan king Milan, Italy. Pakiran naman tayo iti, king report ng Patricia Mamangon. Sana'y magkaisa sa bawat kilos at hakbang. Ang pangako ng bukas sa atin ay nakikiusap. Kaya sana'y alagaan, sana'y paunlarin. Dahil natin ito, para sa atin ito. Sa habang panahon. Pesinayan niya king Milan, Italy, ing kanta amanyawus pamisasan metong kareng Pilipino, bang protektan niya ing interes ning Pilipinas king South China Sea. Ing kantang iti ang mikititulong Pamana, sinulat niya mismo ning Kabalena Consul General Elmer Cato, kayabing Kapampangan soprano ay Maria Felisa Lehokson at lepata ng musika ning kompositor Ibat Baguio ay Bing Pablico. Agpangkang Consul General Cato, misulat siyang kanta bilang pakibat king harapan na kapag subukan king West
Philippine Sea. Ating kailangan na pamibuklod-buklod na rin Pilipino bang protektan niya ing bandining Pilipinas. Ing MTV version ng kantang Pamana a record ng Lay Hoxon king Pilipinas, minuna ring ikit at dimdam ring migit 15,000 Pilipino at tinagon king Sandiwa Fiesta Europa agenapan king Milan inyang milaba sa June 30. Kay batning Pilangaldo, kinantade iting live din na Hoxon, kaya bereng singer adina Josoleo Logdat at Coro Hiraya. Kayagnaning Amici Per Sempre concert inyang milaba sa July 6, antimong pamagmasusi king 77th anniversary ning pangatatag ning diplomatic relations pilataning Pilipinas at Italia. Dapat magkaisa sa bawat kilos at hakbang. Ang pangako ng bukas sa atin ay nagkikiusap. Kaya dapat alagaan, dapat ay paunlarin. Dahil natin ito, para sa atin ito, sa habang panahon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tuklo kay migit 1,400 na residente ng Barangay Pulumbulo king Ciudad Angeles ing may kinabang king Balik Eskwela Project ng Barangay Council. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Bilang pamagsadya king pamamuklat ning klase, libreng school supplies inginampang ning Barangay Council ning Barangay Pulumbulo king Ciudad Angeles para kareng residente. Kapamilatan ning Balik Eskwela Project, pidakelang libreng school supplies ring manungkulan king pamanimuna ng Kapitan Lorna Zabala, kaya duwangan ning Sangguniang Kabataan Council pamuntukan na namang SK Chairperson Axel Jan Tanhueco. Tuklula king migit 1,400 residente ating anak kapapag-aral kareng pampublikong eskwela ring megsilbing benepisyaryo king programa. Layo ning Barangay Council ing makasaup mabawas ing kapigaganakan dareng pengari karas king gastos ustong magumpisa ning school year. Laban ning school supply kit, ring envelope, kwaderno o notebook, lapis, krayola, papel at taliwa pa. Genapan ning distribution ning school supplies ketiking covered court ning barangay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, ingadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. Yaku po Benny Ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susuyo. Sa bigat ng aming tungkulin sa bayan at sa nagkakaisang misyon na maglingkod sa mga Fernandinos. Hinihikayat ko ang bawat sektor at residente na aktibong lumahok sa mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa gitna ng pagpapatupad ng komprehensibong hakbang kasama ang CSFWD at PWIC mula sa water conservation hanggang sa mga hakbang upang palawakin ang ating mga pinagkukunan ng tubig at pagsasaayos ng mga network sa distribusyon ng tubig. Ang kagalingan ng ating komunidad at ang responsableng pangangasiwa sa tubig na isa sa ating mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad ng inyong lingkod. Bilang panghuling mensahe natin para sa lahat, kung tayo ay may pagkakaisa, sama-samang kikilos, may kumpiyansa ako
na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Magkakasama nating itaguyod ang isang mas matatag at estableng supply ng tubig para sa San Fernando. Maraming salamat po. Vilma Balia Kaluwag po, Alkalde ng Lungsod ng San Fernando.